Yeah. Came in 17. Damn. Give me my money. Give me my money. Akhirnya walaupun mutasi memisahkan saya dengan Abu ini, alhamdulillah saya masih bisa bertahan apa itu rencananya hari ini masih jam berkabut dan kabut. Nah, kantor kebetulan ada di depan. Oh, ya, oh, udah nampak guys. Oke, kita lihat ada siapa aja di sini. Yep. Wah, ramai guys. Mantap. Mantap, kain dipakai petanya. Beri dia tanah dulu. Best, but you gotta learn the difference. I want it all before I'm gone up. Yeah, keep on running to the morning up. Yeah, if you sleeping on me, keep on snoring up. I want it all before
jauh belakang. Ya. Oke. Mantap. Mantap. Monitor bisa. Oh mantap. Masuk saja si gua nanti. Wah. Iya, kok nggak diberikan mana ya? Santai, aman. Alon-alon aja santai. Ya, mari. Aman lah. Handphone aja. Perangkat bensin loh. Monitor. Wah, ada balkonan. Makanya di tengah, ini belinya Pak Nadi. Arif. Dia karo Bang Cici. Jadi Bang Cici. Iya, tapi DE juga paling dulu. Nah, itu aku nih dulu. Lambung ini dari lurus terus Pak. Mantap. Nikong kafe sangat. Nikong terus. Mantap.
dengan aroma tiga. Yang mau isi bensin. Wes, tabung. I'm gonna try. Cute as hell, baby. Hotter than flames. Wanna burn together in a million ways. Now let me take the lead. Know you wanna play with me. Got secrets you might wanna see. You might wanna see. You might wanna. I know I'm not gonna regret this. Wanna get reckless, put you to the test. Yeah, I know I'm not gonna regret this. I wanna get reckless. I wanna get reckless. I wanna get reckless. I wanna get reckless. Mantap. Nah ini satu sini rapat ini guys. Videonya ini. Mantap. Sangat bekerja. Tanahku mana di tanah ini? Lagi di tanah ini.
Y'all ain't ready for these flames, getting deadly in these games. In my lane, lane, bitch, know my name, on it. Renegades, fucking up the game, something got some renegades, fucking up the game. All your lanes, y'all ain't ready for these flames, getting deadly in these games. In my Halo Mas Bintang. know my name, on it. Renegades, fucking up the game, something with some renegades. Halo. Mantap. Wah, mau lebar benek tinggi tapi Mas Arif ambrol. Rekrutingnya jebol, makanya mau mindahin barang nih gon motor putih. Makanya aku nih dulu. Mas Arif pas one juga. Terus aman wis mlebu rombongan. Terus aman wis mlebu rombongan. Oke, masuk. Panandung mas, panandung. Selamat. Ya. Santai. Apa di sini ngerti orang? Oh, iya. Akhirnya mantap deh. Yuk. Bos, duluan bos.
ternyata mau ngaku share malah WA terakhirmu. Aku udah tahu lewat sini. Jalannya enak juga. Cakep.
Shade of black, I lay there next to her.
Ngopi-ngopi sih. Kafenya tegak kan? Ah, ini kafenya bisa lah ya. Tapi lah yang channelnya buka deh. Nah, ini secara ini kafenya.
bro. Awal Pak Bos.